Hojik aikoina uriba truck asi 8500 km travel tawduna challenge ama mai pakiba truck ama khakni. Challenge asi truck asibu asuk sangba lambi asi travel tawba khaki challenge nate. Asengba challenge hairagadi truck asida achauba ice block ama haplaga Africa gi mai hauna saraba Sahara desert asi fauraga purakpagi challenge asini. Sahara desert asida ice undi lairadana yot fawba sogdoi haina praman tawnaribani. Hairiba asuk saba desert asida ice block asi puraga numit tarani chupna travel tawgadoribani. Ice block asi purakpa matamda refrigerator gi mateng amata yaudana ice asibu asuk sangba lambi asi travel tawduna pugadoribani. Marup mayam ngasigi mayam gidimakta pujarakliba video asi viewers singna yamna interesting oigani khanbadagi pujarakliba video ama khakni. Video asibu loiba fawba yengminasi. Matam madu 1959 gi matamni Prithvi gi miyam pumbagi attention asi ice block amana chingsinduna thamkiba matamni. Ice block asi 3050 kg lumba ice block amani. Aduga ice block asibu Prithvi gi mafam amadagi mafam amada puduna chatkadoribani. Adusu refrigerator gi mateng amata yaudana haibadi truck asigi starting point asi Norway gi sahar Noi Ranadagi hauraga ending point asina Central Africa gi Libreville hariba mafam asi fawbani. Adubu masida hangba yaba wahangdi karigi damakta asuk chawba ice block asibu asuk lapa mafam asida puduna chatlibano haiba asini. Wari asi sahi amagi mamang haibadi 1958 ki matamdagi haurakhibani. Europe ki famous radio station Radio Luxembourg hariba station asi matam aduda yamna famous oiramki. Radio station asidagi sandaroppa broadcasting asibu tariba miyam gidamakta challenge amakak laukthораklami. Madudi kanagumbana 3 ton lumba ice block ama Arctic region dagina Africa fawba puduna chatpa ngamlabadi yamna chawba cash award ama pigani haina lauthokhi. Radio Luxembourg na laukthorakliba challenge asigi award asi ice per kg da 1 lakh francs pigani haiki. Hojiki matamda hairagana $16,000 gi changdani. Adu oiragadi 3 ton ice block ki oinadi $48 million gi price oigadoribani. Adubu challenge asigi oina rule kharasu laukthoraklami. Ahanba rule asina pugadoriba ice block asi supnadaki piece amakhaktada pugadabani. Aduga anisuba rule asina transport tawbaki mawong asina supnadagi by road khaktada tawgadabani. Ahum suba aroiba rule asina challenge asibu complete tawba matamda refrigerator sizinaba yaroi haiba asini. Radio Luxembourg na asuk chawba challenge amadi asuk chawba cash award pithorakliba asigi maramdi asigumba asuk chawba ice block ama Arctic region dagina Africa po porakpa haibasi oithoklaroidaba thabak ama khakni khanbadagi challenge asibu cash award chawna thamlaga laukthorakhibani. Haidiba challenge asi icham chamba challenge nate 8500 km lapa mafam nasida travel tawduna chatkadoribani. Masida hena amuka luriba sina 2500 km asibuna 50 degree centigrade yauna saraba Africa gi Sahara desert asi fawraga chatkadoribani. Karigumba ice block ama refrigerator dagi laukthorakpaga tumgadawbagi mawongda leiriba temperature asida matau karamna ice block asi puraga week ama ani travel tawgadoribano. Challenge asi radio da laukthoraklaba matung tha kaya amadi kanagumba amatana challenge asibu accept tawraklamde. Adubu Virger Narvik hariba nupa asina Radio Luxembourg ki challenge asibu accept tawraklami. Virger Narvik hariba nupa asi Norway gi insulation company Glasswort hariba asigi managing director amani. Mahakna thajarami madudi makhogi company asina sariba insulation material sing asi sijanaduna ice block ki challenge asibu irai line mai pakpa ngamgani haiba asini. Karigumba challenge asibu mahakna mai pakpa taragadi makhogi company Glasswort asi khaknatana company asida thabak tawriba employee singdasu kanagadoribani. Radio Luxembourg ki ice block challenge asi kanagumba miyoi amana accept tawrakle haibasi press media kayada fongba haurakpadagi Prithvi pumba sega kaina sandokpa hauраklami. Challenge asibu haunabagi-damakta Nedvikna team ama semlaga challenge asigi thabak chasaba hauраklami. Masina maram oiduna newspaper kayagi headline asida challenge asigi wari kayana pak sanna sandokpa haunaraklami. Adubu paw asi Radio Luxembourg ki team na su taramki Birger Nedvik ki tayari asi ubada
रेडियो लग्जम्बकी टीम असिना पाखटपा अमदी किजब फाउबदगी मखोइगी चैलेंज असिबु विड्रॉ तौरमखी अदुबु नाकल अमरोमदसु नर्विक महाकी कंपनी गा लोइना लोइना महाकी टीम सिंग असिबु मतम अदुदा फेमस अदुकी मतिक ओइरमखी मरम असिना रेडियो लग्जम्बकना चैलेंज असि विड्रॉ तौखिबा तारगसु नेटविकना चैलेंज असिबु सोइदना कंप्लीट तौगनी हाइरमखी चैलेंज असिदगी मखोइदा कैश अवार्ड अमता फंगदबा तारगसु मखोइगी कंपनीगी पब्लिसिटी असिदी अदुकी मतिक हेनगदौरिबनी चैलेंज असिबु स्टार्ट तौनब मतम यौसिलक्लमी चैलेंज असिदा आइस ब्लॉक असिबु डेनमार्क नेदरलैंड बेल्जियम फ्रांस स्पेन अमदी मोरक्को फाउदुना सहारा डेजर्ट लालगा मखोइगी चैलेंज असिबु कंप्लीट तौगदौरिबनी नेटविक की टीम असिदा इंजीनियर अमा ड्राइवर मरी ट्रक मैकेनिक अमा अदुगा कैमरामैन अनीगा यावरमखी टीम असिना 3 टन लुम्बा आइस ब्लॉक अमा ग्लेशियर सिदगी कक्नबा प्लान तौखी अदुबु असुक लुम्बा आइस ब्लॉक असी वन टाइम दा मतौ करमना थांगतकदौरिबनो हाइबा असिनी मरम असिदगी केजी चनी लुम्बा आइस ब्लॉक की पीस कक्लगा हेलीकॉप्टर की मथिंगदगी आइस ब्लॉक सिंग असिबु ट्रक की मखोंग फाव होनबगी थबक चथरमखी नेटविक अमदी महाकी टीमना कन्ना होनरिबा चैलेंज असिदा मीडिया की अटेंशन कया अमा फंगलमखी मरम असिदगी चैलेंज असिबु कंप्लीट तौनबा कंपनी कया अमदगी स्पॉन्सर कया अमा लाक्पा होरक्लमी शिल हारिबा कंपनी असिना फ्यूल की स्पॉन्सर तौरक्लमी अदुगा स्केनिया हारिबा कंपनी असिना आइस ब्लॉक असिबु पुदुना चटकदौरिबा ट्रक असी स्पॉन्सर तौरक्लमी हेलीकॉप्टर की मतिंगदगी 200 केजी लुम्बा आइस ब्लॉक सिंग असी ग्लेशियर दगी ट्रक फाव होंदुना पुरक्लमी अदुगा 3050 केजी लुम्बा सिंगल आइस ब्लॉक अमा सेमलमखी अदुगा आइस ब्लॉक असिबु अचौबा अथाबा कंटेनर अमगी मनुंगदा ट्रक असिदा लोड तौरमखी कंटेनर असिगी नाकन नाकंदा ग्लास वूल कया अमसु हापलमखी मसिबु निंगथिना इंसुलेशन तौरबा मतुंगदा 27 फेब्रुआरी 1959 असिदगी चैलेंज असिगी जर्नी हौरक्लमी जर्नी असिगी हौरक्पा मतमददी मफम असिगी वेदर अमदी लंबी थोंग फबना मरम ओइदुना जर्नी असी कया अवाबा ओइरमखिदे चैलेंज असिगी जर्नी असी अदुकी मतिक फेमस ओइखिबना मरम ओइदुना ट्रक असिना अचौ अचौबा सिटी फाउदुना चटपा मतमदा मफम अदुगी मियोय कया अमना पुकनिंग थौगटपगा लोइना लोइना सपोर्ट कया अमसु तौरक्लमी मखोइगी जर्नी असी असुम हेनगलक्पगा लोइना लोइना मखोइगी पब्लिसिटी असिसु अदुकी मतिक हेनगलक्लमी ट्रक असिना पेरिस ता ट्रेवल तौरिंगे मतम असिदा मफम अदुदा लेरंबा पुलिस कया अमनसु मखोइगी जर्नी असिबु टेक्ता कायदना सेनबिदुना लाक्लमखी जर्नी असी हप्ता अमा फाजिलक्लमी मफम असिदगी ट्रक असिबु क्रेनगी मतेंगदगी शिप जहाज अमदा हापलमखी मरमदी जर्नी असिदा अचौबा समुद्र अमगी इसिंग असी लांथोक्तुना चटकदौरिबनी समुद्र असी लांथोक्लबा मतुंगदगिदी लेरमलिबा कंडीशन असी हानदगी अदुकी मतिक चेंज तौरमखी ट्रक असी जहाज असिदगी अफ्रीका की लेमाय असिदा थांगदरक्लमी असुक साबा मफम असिदा जर्नी तौबा मतमदा आइस ब्लॉक असी खक नतना ट्रक की इंजिन असिसु सागटपा होरक्लमी मसिदसु नतना जर्नी असिदा लाक्लिबा टीम मेंबर सिंग असिसु अदुकी मतिक मसा सोंदरक्लमी डेजर्ट असिदा लंबी निंगथिना लेतबना मरम ओइदुना मखोइगी जर्नी असिदा ट्रक असी कयारक हना डेजर्ट की लेंगोय असिदा हंजिन हंजिन पुथरमखी टीम मेंबर सिंग असिना लेंगोय सिंग असिबु कोथोकनबा होनबा मतमदा पुंग कया कया चंगलमखी पृथ्वीदा ख्वाइदगी तांगबा आइस अमा ओइरबा आइस असी तपना तपना मही लांगथोकपा होरक्लमी करिगुंबा मखोइना डेजर्ट असिदा कुइना पन्नुना लेबा तारगदी मखोइगी चैलेंज असी माइ पाकपा ngamlaroi अदुगा मखोइना यामना लापना पुरक्लिबा आइस असिसु अमता लेमलरोय मफम असिदा लेरंबा उड कया अमदसु आइस ब्लॉक असिदगी चेंथरक्लिबा अयिंगबा आइस की इसिंग असिबु पिथक पिरमखी मसिदसु नतना टीम मेंबर सिंग असी डेजर्ट असिदा अहिंग कया अमसु लेक्लमखी मतवसुमना जर्नी असी यामना वाना पंथुंग लंबी अदुदा तपना तपना चंगसिलक्लमी नुमित कुनगनिपानी चुपना ट्रेवल तौरबा मतुंग असिदा टीम असी लेमहौरिबा आइस ब्लॉक असिगा लोइनना लेबरविल यौसिलक्लमी मफम असिदा मियोय कया अमना ट्रक असिबु लाक्पा ngaiduna लेरमखी अदुबु मसिदा मयामना यामना खौरांगना खंगनिंगलिबा असिदी नुमित कुनगनिपानी चुपना ट्रेवल तौरुरबा मतुंग असिदा ट्रक मनुंग असिदा आइस कयाम याउरिबगे हाइबा असिनी ट्रक की कंटेनर असी हांगदोक्लगा येंगबा मतमदा लेरमलिबा कंडीशन फिबम असी उबदा मयाम पुंबा इंगक ngakhi नॉर्वेदगी थोलक्पा मतमदा आइस ब्लॉक असी 3050 केजी लुमी अदुगा नुमित कुनगनिपानी अचौबा अवाबा जर्नी असी तौरुरबा मतुंग असिदा आइस ब्लॉक की वेट असी 2714 केजी लेरमखी हाइबदी जर्नी असिदा सुमनदगी 11%
336 kg ice khaktamak mahi langthoktuna leramki radio lajembaki challenge asi masana withdraw tawjakhrabasu Birger Nedvik amadi mahaki team asinadi challenge asibu pura complete tarumki aduga ice block asi mafam aduda leramba pokpadagi ice unasi amukta udriba miyoi singda thugaiduna yenthoklamki Nedvin amadi mahaki company asi matam asida cash award ama fawbadi fanglamkide adubu masigi publicity asina maram oiduna makhoigi company gi sales asida aduki matik hainingai letena hengatlami marup mayam masigidi video asi matang asida loisilage channel sibu 100k subscriber yobuda mayamna mateng pangbiu mayam gidamakta yamna interesting oiba video kaya ama puduna laksage